DL Cassia body hintano, no near Pahontoma. DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwapa. Afe tumrikande share yen ewo Facebook and YouTube. Na yemfa kasebo no echiri mwankasa ensomum. Yensha kasebo na se FM free finfi mantenum. Metre Gumua East. Na nkrave todwa echiri ma. Enipa baako beebi oda no ano ayedene ye pa. Fufro bebro aduana no mu nyina da eche police officers be ye nan eka ho am emobro dontwa atumi ato ahwe omo so ahwe omo pa ewo Davi Blessed police station no Gumua Amwanda Junction ewo Gumua East mantemnim mensinim ewo finfi mantenim na enkra beto dwa echirem am eye tipa ka bi ena na asai esi station honom enti emna ahyen ni wura no wo ye na adwen se de sese kakra be hyemata so enti me kwa kobie meka ne bonnet ne so makwa akusiesie okobie bonnet ne so se pe ensa na moboa no so mo ye ewowo bonnet ne mu so mo ye de enyo omo gi bum ene akuroduanim wo ye be hia obi na mo de amaw ene nya semkuma che se ne police station po a ewo Gomua Amwanda Jansen ho no mo no emubre yi amfa nche posifo no to hye wo no so a aheden ahemre aheden ena posifo gi ta ekohye wo no mo dan mu tutu mu na so ne nyina chi emabuo ya mfa nkyem na posifo ya komu twa wo no masam na owura ba ko oje mre na ne sentwerefo kasa ya muburo ya mfa nkyem ne kura ne den ade sakola eye ahadome na o kire mu sei ne kwasem ni ohwa no ma no nya ne nkra sei emuburo bi ahwe ade hye ne penti onko ona ne ho oden be ma kukudurofo onko first spray empetepete mo no so na mo ni nwane ene wofa ode ahoden grante ko ye ne okosiase wo bo spray sam na mo na gifum na moto hye no so ne mamfa nche no mo hwe na ma ne to hwe no wo se entimi ampa me na menim opani kira mekese de chese mo na hwe ade hye horo mo nyina magese mekese no emo api na atumi wu ne nkonfam ne nkokwa bebre na atumi wu a awra hu yi pa na o kire mam emo atumi hwe ade hye bebro don hwere be ya miensa ene fa chese ekoma atwa ade hye a wanum ewo Gomua Amwanda Johnson ewo Gomua East mense ne mo fifi mentam no enya simukuma kura mekesa de hye ni prio mabu hu afisa de ekoso no anu ade nam na oje mre ene sentwa twem komo ne sem sei na ode twem sentwefo animu tipa card na message o na ne da na run bus o ba be ye na ya jako oko bi kan so pepe pese na mbo no mu hyem na mu piti police barrier nti ani pa mu go no obia ni ho police barrier so no ko ho isan afi admisi start at 3 o'clock 6 nyina na chese enye isi ma e ho mu nti akom di bebe wo inside wo enye nipa 20 enye nipa 30 ye bu more than 50 price going na obuye we police you we soldier you o di car betwem with motor boys wa wo twem guti de wo nya bi nti da scatter bar e ho no mo bunu papa bunu kuna wie na so na me na dum na onanti ho ti a assembly woman awo man fi Russia de sum amona so mboba na mi ko hwe a wo se nuwa nti mi dado fifi se ni di ko boss plan ma enye bete o mo tu hye mi so mi ni nya bi fine ba ku hye dem a me kasa yesi a me kasa ba ku ni dia serious a o hye dem o se enya o mo boy ne yemfa ni hospital serious o hye dem a hun kesi pa nti sambo no o mo babure no anokọ nya mi nim tese yenya obo ko dia o batu ya support so nyoma na asiwo ye ho no na afi ho no station officer no enye ngitingita semo ono di me kasa no ko bo fom ni odi ni kukukapo bo na ya nipa o mu buna kese pa mi na mi traso be second mi dia o mu buru mi no na mi di me ka mi papa mo mu se ya na mi di mi nyim ko bo fom tiu ni na still mo da bumi na wa bo spray so mo bro ozo anya de so no bo spray no won se na ya bro no nji won to agu ni so akwa ko hyewu ba wa ya di o wa boy ene wa ya di o wa boy yen enti ene a woti ye eye owura ne den ede sakola ahia dome okobo spray ewo emobro dontwa yi so emobro ya hwe ne pa na kwesem ene wode ato ya nim sika sa wote de oka ye no o se na de obo spray no so mahwe no na de obo spray ura de nyankopon emu ya o na emobro no admentiase o se car bonnet na hina mo fa kwhye mu o matumi aye o mo dontwa na o mahwe kurum wo fo sa no
Go more Amwana Junction, Yakopon, whom Mobomate, Moncafra. And what do you know? Sika, and yes, the Asemu. And yes, the Asem Cramasa. And Moblon say, a beer cow down, and Yadia this new penny. I saw me said, Coffee, any Mumbo. Hey, go more manna for Moncafra. Oh, I'm Mubray. To me, a share post for Macadam. Hey, Ghana, ha. I didn't in the bay. We are taking a coupon. And Mobra check our bonnetim. And to me, I should promote El Kunkum, Cocon and confirm. I spiritual business. Hey, Coffee. Ghana, in fact, grow and somehow. Hey, Casabani official. It's official. DLFM 106.9. Mobrona nyade. Nyamnyani mnukuri mobrono. Oma nyade kurasika. Yentu akasi ebono so wate. Yentwa kasiyabone sunagana mampeni John Dramani Mahama edi abetuja HM say eye factories ahudu enu beye juma ewe ya aban 24-hour economy sheye nimu no eye ade ancho menya mfaso ewe duty and tax free na eno ebe buama nkrashe timi aba ejuma ne so no mampeni chema sanchye we o ma hyehyɛ no wakwan paso eno be buama eye industry nimu setimi ahye mukina na emu etimi atresa ne ebe ye betimi aboa na tsayen so no etimi abem no musuju mede etimi akoso ye ewo oman mu afana nina na okasa ewo dwumede no koso ewo shama ewo ya toye mantemu ewo abro okotwa ahomamu sane ebe ya eye float glass manufacturing facility no masifo fro no ometimi ayehu adwuma sanso anomu bia ye sanitary ware factory omosanso bia ye phase 5 of a ceramic tile production line mampani John Dramani Mahama HM we betimi aboa na ebe ya industry ni musu ni betimi enyin na chese etimi akonkan ye na aboa ne nkrahye na weso mu hihia no mo sa betimi akabinet mi aboa man Ghana ne yesika samso no etimi akoye no mampani sanso ekasa ye HM say ye shama project no mo ye no eno ba beboa na ebe ya man Ghana ye manufacturing eye sector no so betimi aboa na chese basi ye niema hudo wo man mu nina no so no betimi atre akona nimye ba pa osanso edituja HM say eya ade omudi sika ede ahye eye manufacturing eye sector ni ma hodo no beboa sane ebe ya man Ghana fo so benya akonya no so mbe ya kandifo na o maboa sane ye ebe ye niema bi mo bi so ba befa wo man yima na chese Ghana ni ana bedi anim sane okwa man foforo so a ebi wo hono ma obi oba Ghana cry industry sa hodo na China fo na di anim da bi we de eye Ghana ni ana chese obeye kandifo no watimi afa akonya no da to ne ho so obeboa na industry ni so niema ni netimi akosuye omampani HM asa industrialization eka eye na koma so ade opeson ye sane ebe yo man Ghana yesika samso no ebetimi akosuye are the engine of production and our young people cannot wait. They are looking for jobs. This project will generate approximately 2,182 direct jobs. That's those who will be working directly in the factories, 2,182. During construction, 729 people will be employed in building the factories, and 1,453 permanent operational jobs will be created. In addition to what we have already, 4,500 jobs. Beyond that, thousands of indirect jobs will be created through logistics, supplies, raw material supplies, services, and maintenance. Crucially, this investment includes a structured localization and skills transfer program. Ghanaian engineers, technicians, and managers will receive training to assume leadership roles progressively. CEO Li Wei said that as they train more Ghanaians will take leadership role in the industry. And so this is how we move from labor participation to labor ownership. This project aligns fully with our national industrial strategy and the broader objectives of the 24-hour economic program, the Accelerated Export Development Program, of which I'm the chairman, the African Continental Free Trade Area Regional Integration Agreements, import substitution, and value addition. Industrial growth must drive our exports. Eni ya uti ye Ghana mampeni John Dramani Mahama.
Yanto akase bono so yemfa yani mfa nkyire mu ewa sante mantenim. Na Ghana mampeni John Dramani Mahama ede enisuade hunu bi ede esine nisu so pese oboa na omai Ghana mebuna wonom ewo pepa so mbesua nsane dwuma no aban betumi eso mu asene ama omu aka de beboa na omu da ache etimi aye krabehwe wo manyimum enu ye be friend is a National Apprenticeship Program aye 20 aka ne se NAP na ubowura mu awa atwema mponua mensene mu asante mentem am wonom de mpanifo ahya se wonom apa ho entoma na dwumede na ase no mpanifo ahya se piloting no se de kwasi boni beka no piloting phase no omu kiremi se ebedi kan ema nipa makoma be yaduasa na aban be so worma asene mu asua kyese ne nsanu dwuma pa tumi aboa dachi bia na ban be so masene ma omo soso omo dache etimi akonkanem na wonom ehwe ni mu se anamampa aban yutue betumi aboa se be ya mebun dodo na wonom enya dwuma ye no ebetumi enya adwuma no men yetumi akoyenim ego empuntomum na mra mpanifo epa adwuma de ho ntoma na wonom ema ade hye ahodo a wonom benya so mfaso abetwetwere mudin no kyese na nyase mukuma kurasa amanfo pina na ba ye zene aban so etumi asu asena ode akade ahodo de beboa wo so ade aka ho a infa adwuma de no akono pam na oniminyamfo Ibrahim Isaac eye mensene krache ede ma ade hye a wonom wo atwema mponua mensenem ewa sante mantemum ede abasobosronko ede abo Ghana mampeni John Dramani Mahama say odana se pa se watumi akofa ndisedu ho eba ebetumi asesa omai Ghana titru ne mebu no ede ache na dodo na atumi afaso anya nwuma ayem na wo kirema wo hwa na mompa Ghana mampeni ede aba eno eyensa ne dwuma no ayade a ekire se NDC amayoko esusunye pa eni suahunu ede ma omai Ghana won pese omoboa na boahya hodo omohye oman ewo ma na omobɔ ntoa no won betumi adi so na aboa na mebu dodo na wonom enyensa ne dwuma benyensa ne dwuma ye no men so ohia naminami am ekun aboa kɔtɔtɔn apadada so no ebi entumi enka oman Ghana na sanso na oniminyamfo Isaac ede adesre ede ato mebuna hodo am wonom benya kwanya na wonom etimi akwaje ntete ede afiri adwuma wura no nkyenya ban ne befa ho ka enu achi aban be so omasene ama mu dwatre ne mfidi awdo no besua ade ne soso no o kiremu a obesere pa so momode nya hofama na omumfo obuo na omhwe omho so na munya adwumaden se be ya anamutu aban tu no faso mepa ebetimi abaso wasanso de adesre ede ato omanim so momode na omani ko adwumade omudo beboa na aban so anamutu a wotu no enko yekwa Nyura excellent John Dramani Mama wasi awoyo ye ba ba mu ye ne Ghana fo kwa apam se omode akunya na maya social contract ye no ombe eno ne start ya ye yo enyimwi ba ye shop mo se dia kanyina be yo ene me ka se mabuno mo atuma mpono a ye dealerfo ene omo yitri nipa be adwunum ensa ka omo ma osumi so omo sabe ka omo sika ye ne DLFM na so wa ye ba amobi anya bi enye dealerfo kwa ne omo a omo yitri kwa weda carpenters base no nyina qualify tie kwa enu na akonya no ba na be shop mo so apply bi ama omo saka bi na omo amanya na mato afa ka tro mo so omo kono omo hwe machines so yi sa dwene koni be otum se wo kono wo koto adi wo kono de kosi dem a e bebo apinchem na em ready am gire se afuto ye to mo no omo de be ya adwuma mafaso amaso ene de onsaka bi na akoto na se koton di a empenifo bechew na mran ne wadi said yese ene ya wuti yei ayapan ena musine mekire district chief executive edema de hya wonam wo atwema mponua mensenem ewa santemantemum onyiminyafo Ibrahim Isaac ena wote ne nei na ene wachi ena adwuma wurafo a aban ama oma ekwanya se obetua wonam ka na wasa omam mfidi ombetumi di akire Ghana de hya wonom ekondo so mbesua adwuma biti se ne obi okwakoye tire okusua tire ye wa obehye mowere carpentry ne ade nyina no wambe kire bienu omu kirem so mani age pass aban epese wo so omasene no mo so etumi kire Ghana de hye adwuma ade hye nso omususunya adwuma de wo so mfaso ekirem so mani age pomba yero bo ho na wonom de ahoden so kodi ahyem na dachi bia no aban so benya wonom so emfaso mo de na ase kese edema wonom mesiri crash na afin so Ghana mampeni John Dramani Mahama say wadwene o my Ghana emebu no ho ene mi gina ha me da o mampeni as e wo ade a waya amaye se wantumi amaye machine na wa amaye maso machine se yemfa nkwa kire ewura na adwuma na wa amaye so ye bi se yeso yemfa yemi so yemfa nche yeda na se pa nyame hyiram afesi esa da DC as yeda na se ade ne baaye no wantena so wode am keka afreye achira amaye fefe kasi nyame on hira o mu ene de ye beda o mampeni as
ne ada ewura Isaac so ase wa de be fa o maya amaye e do mo penya se media o ka so obedi amaye wadi ni bose so na ya fezo de ewura Isaac ase say wadi ni bose so amaye na efide ye o mo dia be di e bose so ni esu eduma say de ese ani a woti ye o my Ghana de sha wado mo atwema mponua masenem ewa sentimentem a wano mo kwa kosu adwuma no nya so mfaso pe wade bebo mo bra no na wote so mo de na se piesie ema wano mansini krache oniminyamfo Ibrahim Isaac na efi so Ghana mampani John Dramani Mahama se waso wano asene na mande boy ye nsem twire ni Barbara Kranten ene de free asentimentenum ebesom ye Yentoa Kasiabone Suni Enginemu Ewa Santimantemu and na DC Edema Chumamponia Eya Honorable Ibrahim Isaac Akobie eye 2-bedroom bungalow ewo eye anwiafutu ede ama nurse fo ewo honom sane be yo musu betimi aboa no mujumedi omudi wonpotem honom etimi akosuye na ya de onyonyamfo yi echiema aban ebo ne homodin ye pa sasne ne be ya eye apomudi ho sam su betimi akoso ewo honom na hawa eye nurse fo fam so mo be pon no mo be faka ede akoba bi o mo kwa nampo so mo be sa faka sa ba adwuma mu no akoye oha kese ede ama manu ntiro masi bangalo yi sane be ya omo so ne betimi aboa na omatimi asa eye timemufo omo wanwe afutu so yawe ede ama wom na project ye ya de ampipi amanyoko no ana sha ase ewo ye nka ni DC Honorable Isaac Kofimafo eye na mamu na se na cheso mo sha ase so mu ye project yi asese NDC amanyoko no ababesi awie ama DC Honorable Ibrahim eye Isaac etimi abebia no ede ama wom na nanane mahemfo mo wo aya anwiafutu nso ebetai na chi ehwe se dwumedie ni bibia betimi akosuye ewo honom na Honorable ede ato nurse fo ne directors mo wo honom anim so mo momode ase eye bangalo yi o betimi ahwe suye na etimi ache na afoforo nso ebeba no ebenya so mfaso yenenso enya kwanya ebi bangalo yawo o anwiafutu esima nurse fo amoya adwuma yekrokitu abi na wo hodi ya na dan hodi asemna na yesi se de be ya ma the nurses NP fo ni aka o atwumampo no e be si adan kakra na bi o betena amomo eno ne start ya ye wi anwafto anya wa other areas so ayeto na mo ya ye ade ya aban de bia no ene eseyo ebeye yo enya wo dia omfa ho movers be pai wasi aban be ye maye ne think DLFM na so be say wasi aban embeye manu omfa ho obekoda achi binti no se ya omfa ho tinana ye jama mo no ni assemblyman na eyemodia de wotena mu no de oya hoho obekọ aja no ho na mo boa na abo ho ban na tambia no obetena mu ne no wokona foforo ba waja adepa ama anwa futu because oba tumampo no a ne ba bia na wokọ obenya ni sei wanya we bi mu no ebesa beye we bi ama no na ache ko isika sam no ewo from tie che no kakra na ye jama mo no na mamani akom doctor obetinam uni fair person a obetinam hweniye na wo kwa se sija ma wona na waja no sai dai amayako eni ya wuti ye eye DC ede manchu mamponua ye Honorable Ibrahim Isaac na nuachi ana nurse fo wo hono memu baako ejina nurse fo ni na anim ede asedade mandi saban sanso ana DC so matimi abesi bangalo yi ede amawom Otu nyankopon ase o de pata wa ya maye ye toso ko mamponi ni bi ene na nanu mo wa nsi eda mu na say how otu nyankopon ase o de pata wa ya maye ye toso ko mamponi ni bi ene na nanu mo wa nsi DLFM say how kasiye no matimi ayi afi ha ma eda masita e say bi mbele eni ya wuti ye aya nurse fo omo antwumamponua aya anwea futu empotem honom no mo de aseda edema NDC aban eni DC so ebewie bangalo no etimi ede amawom na amanibo ye nsem troni Barbara Kranten na difra santimantemu ebesomye yanto akase bono so yemfe ye ne mfa nkyire mum ewo soafo ebedi akire no ene wo hwe wo man Ghana yehumesua eso ne den edo no minyamfo Dr. Clement Abbas Apak ode nsema todwa ekire mi say
ana no na beto dwa say Institute of Community Sustainability etwanity aka ne say ICS womo de nkrata ba bonten say womo atwere petition tententen de ekwa akoma osoafo am ona hwe oman Ghana yapomuden eso so mbesre na da oman yatimu no oman hwehwema hunu say nipa binom ehwe nkrama nam wo manyim sanso ehwe nyinam wanam a ha dwenye pa na nyane wahodo e wasa nam ne mu no ebe he nipa pomuden ntia be manim yada omfa ohye emfanto so omba ne kram na no eno pani ene ode akwakoto no X yebeka na aka ne Twitter yi so Dr. Apak Echirema ono wankasa no wiase nyina ona ye president e de man de sha wonom ewe nkraman Dog Meat Eaters Association ona ye omo president na wo Chirema akraman nam yade a eye pam ne santi eye ne nwanwa se ne enipa bi boda wuro se kraman nam nyento omunya awe wo Chirema we die alata momman enya de a wonom beti ase kram na okasa de afa pomudin sensem a na ICF we ken o se nya no kreda omanyimu emwa pi ena wo mo wayade ensu nipa wi a de bia da oteapo da ben obi aba bonten ana doctor bia baka se obi akwawire agiramoa anasa kraman nam ti wanya yade we da esansensem ne de one wo mo nya adwenji o mo ntrumu na ba bi kram opani Chirema a emra fama o kan emra ben ene tia ni pata sabi we de ma anwe kraman anasa we kraman ne santi one mpenifo ne nya adwenti eno achi omanyimu amamre okwa tifide mantemu a ayamamre pa yenuanum frafrafoi omo Chirema ayamamre okwa kwawade mpo a krama on be ka ho wo de be ya mamre krama nam ya de boa pa mamre gye adwuma wo manyim enipa bi so fa so nya sika ya nam bi ede emu odesna no manam ntonum de enti a empenifo ka sansensem na enu nti de ya ka se botu ehungu montene so amane ya na musifo mo wasan eye atifido mantamu ene ade se kwa twen komo na ebise bisa se na krama nam no ya se munyayo na mo se na mo se hwe eya mamre yentumi nyae ne enya china da ya de mamre wi anam no so emu ode enti ya wibi enipa bebire na afa so nya sika enti ye nya ne nya ne china ebi so aka se Chirem se eye mfumo so bi be kasa sabi ye fa wo hye emfa to krama nam wi eso omu nya ne nya ne china efiri se omayimu ota openi pon ya ban lo ya pani Dominic Dr. Ayene ono oye obi a oye fafre ni krama nam onfa ni agro enti mu ntumi ntena simpo anhwe se obi kura mfa hye mfa to so de krama nam de obi na obetuma si ho kwan mo de nsem sei. This one, it doesn't have much listen to me. But when you look at it, especially in this our region, the Frafres, this is something that they cannot even do without it. See, if you, I think those who are even proposing this thing are making a mistake because it will go back to Parliament for Parliament to issue a legislation about it. And I think Dominica Yene, Azigadongo and Co will not sit down, Bawa and Co will not sit down and look at this thing to be done. And I believe our regional minister, Donatus Sakamura and Co they won't be happy to hear even this one because the Frafres, they live with dog meat and that is even a source of income to some of them. Most of the communities here are dependent on dog meat and dog listen. But in the Frafra community as Frafres, this is what they have come to meet. Their forefathers, even as I'm speaking to you, in their marriage they use dog. In the process of marriage, you can't marry a Frafra without introducing a dog into the marriage. The last they say that they call something they have posoti, running a woman. They say it's a dog they use. So indirectly, I think with the preference community, they cannot stop it. You understand? So, dog meat for. And I'm not sure dog meat can be banned in our culture because what our culture uses, much in particular, we use the dog. And using the dog, after using the dog, you can't just bury the meat or you dispose the meat. No, you have to use it. You can't just dispose the meat because there is also a belief that you too consuming the meat is also part of the rituals. Yes, people killed and sell. It's not about all rituals. It's not about the rituals. And although it's true that dog meat is used for a lot of things. Any krama na mono nemo mode ye ne doso pa ne mu de sna no manam na eno ne di ye kase bo ye ma ye na musini otonkra edifra santemantemu esom yen me wofo ase babra kranten esi montene so bisa de hia wanom ewa santemantemu se asema benu yu yesi munya nkraman na afinso nyinam wanam we na santemantemu for de na mo ka mu kirem se ebuo me nana kramanam yenya we sesen. I think say ka say bande say your clan kramai. Say ka say bande sa dog meat na somehow no we are infringing the rights of other people because there was some health implications in the dog persona or
more associated with those health implications. There were number bra and who wants them about Pomudin same way. One number bra, they be a doctor for you can say, yeah, requires yen tussle. Na yewe. It is a cobasa, you just had a mina, and Nama was a bimo quarter and your more traditional. A free a bra woman, almost a free bra almost set toward that particular geographical area. And Nama or Maria, the enemy, and I said, and Nama Maria free or more fabric nane. Where I say there was some health implications to a banana. In that case, we are not being fair to those people. There was a yes, I reconsider maybe I have more some technical advice. The way I was saying how they will consume the meat. The choir was almost fast for the preparation of the meat. And Yoma Beya, Bebuano Moria, NCBA. Clamanam no more. F said, Mide, send them be I am. There will be a pen where or winty, or money, my father said, or money. Namoreno. Namobet, Tonamamo, more Calamana, na say. Mutumi more actually, man, more money, dear, so me Jack Raman. Dog meat, no. Nambia is still on Abeji game system, especially Accra. There are some places in Accra, and taking it out of the system here ain't possible. And I can't meet no system for a very long time. So you can't take it out of the system. Any a crama namono, Mutumi yin free and wo, Motumu mutain, ya baby. Way a man, boy, ya man, bonny, Barbara Crantain. Eddie Freya Santiment, Temuna Santiment, move for him, say, Crama Namia, dear more desnano manam. Enti empenifo pese ye jaria omfa namfo from reyen na yafi ani mfa nkyerem wo wa sentiment ho no mane yenko offense not mentioning na enkrabetodwa ewo eye enkenkan so ekyerem senior house master edema enkenkan so senior high school no opening ne din dia kwasi opoku na empenifo atumi ato na sensan school management ekyerem onfa ne dibre emfanto no mo say senior house master efri say anemo bia otuo no ene o man Ghana adesua ho mra ne hyehyeye no epo abira eviso opening watimi ache school adisuafo maako eye baasa wonom eye ma ene wonom ateda abomodin ate emaye nantem sade de asra ne ho sei poto ene esuhum se ho makwantu yi watubi pam na enkrata school ni mpanifo de batu dwa ana no dwadai ekiremu am chese school ni mpanifo etimi ene opening ye hia womna sinkudwa na mahunu sei pempen wasini pen ana moto a otuo sei wo ye senior house master na hwe school yi emofre na matoto so na se watumi ache emofre mu baako baasa ana ma dedade a emrete enti onfa ne dibre no emfanto nchen na onfa ne dibre no emma na bede ache ne wanya adwumaden na hwehwem mapa entimi enkonkanen na school management ekiremu sei omokwe ne womba ne ahwehwem mapa na bibia kosi awie yepe wombe hu na moto ombetu e de afa ho se be ya sa esubane a openi paul no ne den ede akwasi opoku a woye senior house master edema enkenkan so senior high school no ebeyensa na wose be ye obi nso enkonkotu sebe sa na mobone ebiontu wani nkrata efri enkenkan so senior high school mu apa wanum senior house master etimi ache school fo mafra awmoye maako basa ene wodo mateta akogeta ewu school no emum we yenyina we so na yentwa ye homra na yemra mo nchen asema dadwanie ICS mpanifo se krama nam yade a emoni papo mu den enti omode nkrata akoma so ehwe oman Ghana ye na pom din so omfo hye mfanto so momba ne me ye hwe krama nam ni nyina mo nam bio Ghana fo bi a kire omadwen president edema Dog Meat Eaters Association Dr. Clement Apak one ye deputy education minister ono so aka se kire so mompene asante mantemfo a kire omadwen ade hye omowo etefido mantem a kire omadwen ma mute ya numere krama nam no sesi ano omde o hye beto so yanwi anase ade yentwa so ahomane dem 05340 50199 059340 6565 empenifo kire mu ayade ewum entimu nyai maadwo hello bra kwa me hello openi otemenka Bechoka, good evening. Mejo so bra kwa me dodoa yenko Na we sa kama na belo mo kanu almost you go jawi no mutu me kire on how platform baba na wo fi o mo se yade bi wo mu nte wota wo we krama na betumi amasa yade na ha wapom den so da yo mo start kama ye me de men video me yi bi da but
Nti omunya ya na so omunya. Nti omunya no omunya. Na klama. Nti me de mo ka de ho de owo. Mate, me da sipi nyame nhyira wo. Madwo me dofo. Nhyiraba. Hey, what's in here? Wabo very much. Oh, Dobro ni junction boko de. Oh, nyame ado. Odobro ni junction for so much ya pa. Me jemo so pa yentio. Biemu no, e o ma biemu no. Nyame nhyira wo pa. Oh, junction no so ni easy. Matias e me da. Senior. What the Ghana ye nya tompa. Abio. Sikra mai, o de no question so 60 ya. Ano ye. Pa, yewe. Anka kamai ekunipa. Anka atene on the 92 years and go da yame down me da se pa wasi twede yampon yankopon one wo so entina madwo me dofo yes sir we didn't be akasa free me wo fa say yes free me ya me kasa fi Ashaman Promised Land senior me yenti free Ashaman Promised Land mpacho munya kraman wi na kraman en onya konompo kraman hu hawa nyemu didi anya konokra njare mate me da se pa no so wadwe nkyere madwo me dofo good evening yeah we didn't be akasa free first person kasa Ashaman mama me yenti anu me na so bi back to me we owo obi back to me ari preko na krama obi wi efa obi hu obi yare efa no anuma nam kra yare efa obi hu obi omu yare omu no mbema skase omu fansa omu yare ade na omu ya yi musa okay omu nja omu yare a oyo omu asem mate medase ene wadwe nkyere madwo medofo Nhyiraba se akwade atama committee 11 pomboko adwuma mu ye de ya me adum bibia dadin yenko nyame nhyira me se Mr. Gagake. Enka Korea fo nyina ewu. Korea. Say kwade what na Korea pen. Me see, me ni bi na me ebi team ye fie. Ore pa on. Me chese obekọ mu fridge no. Omo akunu omo ahihye no fridge nka Korea fo nyina ewu. Enti no krama na mo de de papa. Say kwade wa we bi da. Krama nam. Me emsa Yankopon ka ho wate madwo medofo hello we didn't be akasa free sister Linda Obakura me enti adimre kama nam na beto dwa yo me pacho kama nam wo pamuno bone ewo nipa wow say wo kwan so no kura body pa ho ban yo oh wow kama ni no we kama nam abefu suro Kamuka say omonja kama na mwedia me no omonya adwen mate monkwaso anwe ya menka mo ho madwo me dofo ofa me joso udini me bia kasa free odo kasa free PS Goba better odo me yenti wanumre ofa ena mu we na minimpo na madam fu bi ye dakatini me de bia no tie nche de bi o pie ko ba no de kibaba abere ne yare dakona takwasi yentem ano say entem mama we nkama nam 2 years wofa ovia wa wie obeya de dey enti wo wie net say wofa we obakata ponchi yo na emu ade oh wow say the babo ko wo ho omotwitwa de nketwa fine na opie ko abe 10 get ya da no de abani yawe next time chen say onfa bi mre me wofa na me hwe ade wate ya menka ho pa odo me fa me last caller na yemfa frefo dwumadi ne fancy me dofo wudin ba bia kasa free hello ofa we your ofefum anibere de bi se mo dance man happy belated birthday emma why senior thank you ofefum ofa krama na mo de ehu hia so ye bere krama emo ani omu nyina na wo ala kana fo se de ye no mai ye de tuma ofa me de ehu hia ma me sai na mo wane krama no sa ne ma ne ma ehu hia ma me ofa we de meja do bi ato me da se ye me ofa se yampre ma dwo me dofo hello ofa good evening meju so wudin ma bia kasa free ofa me di Samuel na me kasa free Jowlu Samuel Jowlu mon fa yempon yenko ofa kon se that is in shoto a mbo bi na mba kane anano bebre nu kon se obi tibi di pan si ase na wa chewe anu kan ye wo ko fo mo we e ko kama dia unya o lese emu ade o we kama tu nchen no dia poje tu nchen me yi kama no better
Is it more day? A more day. No, some me activity. Matthias, pa. Come on, unya, that cake away there. The kind of fancy cake, Sinamai. What the sound of man? Yamenka. Right, but that's it. Your friend is saying, my young fa course in see, said your friend for any breno, and yet a bit to me a fabi if it's a breno in the yafa. Make us say, me what fast say. Any cannot utter what I say, now or the good year sem, and what they ba abesum ye, you try home last year. DL Power Sports on DLFM 106.9. Hello, my name is Emilia Probe. You're listening to DL Power Sports. DL Power Sports. DL Power Sports. Yeah, Miss Alpha said, Ultimate spring up, no spring up, no ultimate to a ton of I was saying. I'm spring up. Now, if you want Samra back, as I said, you're my Duke. Bono Crama head it. My shall go, Mukata go. The problem is that I think the referee is for them. The referee is for them. I remember I scored a goal. And after jubilating, they cancelled the goal. Why? Because it's for them. It's for them. 2 goals I would have scored. I was heading to the post. Mr. Kasante, Mr. Kasante, watch your man over. Mr. Kasante, oh, Borike! DL Power Sports, DL Power Sports, DL Power Sports. The one there, the Jawo, that DL Power Sports on DLFM 106.9. Hello, my name is Emilia Probe. You're listening to DL Power Sports. Me wa fa se kanet atatana se men kwana chira mana kwaba na nsoma do aboaboa no sa gudie mu nsem no on fa mesumi anim no kase bo no so me wa fa seempom di say wa fa bibia de na kwemu kama ye da twede ampo yankopon ase de ba me ka no ba de no boy ho ban sa na na e wo se ye de na sida na ye de ma no isa bebre na ye ni omosha even week we kran bebre na ni omosha se sebe ebi mu e wa yare sabia ye da so tinkwam dia na ye mfa na sida ma na ba nsem ho ye be kwam no ni Champions League UEFA enso e ho nti nsem dia ebi ho na Andrada na me hwe Champions League match ba ko aye Inter International Milan ne Bodo Glimt. Hey, na ade na me hu ne yi. Na investment be boka o. Enra de amanfo bebre na 5-2 on aggregate. Yes. Shockingly na amanfo no engine di. Inter na fie san lusu ye 2-1. Na wofa o hwe odds a de man Inter for na 1 cedi 40 pesos. Obia ni asase we san na game no. Na obia hu ba kwadim. Yes. Next investment be boka. Enra de amanfo sika shigwe pa. E ko hu kwadim kakra. Wanko fikesi mo wanko wase na kwenta nwa kwedim ka ba ba no senior ebrentime nya na kajagum right ebusia yemo bibia kwaba enfemra deal 106.9 mraso nde se nenwume so yetumi ejebre amanfo krosun sem saso na Ghana efisema ene enwume yabo no yetumi edebre mo ewo kasebo no se be hyase enso ede fifie dia na ye hyase ede fi the Ghana Premier League unum se ade na watching ewie na ade March week 24 eno so betumi atodwa na so far no ade after March week 27 mame enfant to just say 207 matches and also etumi atodwa e the Ghana Premier League so na ade o compare teams a home wins no and I said clubs are more etina fi afa wins no ade etumi a record 114 so and away wins so far and also etumi atodwa e the Ghana Premier League no and also 31 away wins and also every ho bana game ya bo ewi obia etumi and say game no ending draw no and no 62 matches and also so far no and to me ending draw ya this sound come on and so to me to jana unum says so far ya there 390 goals and also to me APM or the Ghana Premier League after March week 23 no and no 390 goals and also to me to the home teams no say clubs are more etnefi ashe goals to no and no 261 and a home teams no on to me I record this also and away goals yensa aka so far no and no 129 now unum say first half no
idea goals no to me APM or the first half games and also to me to 192 goals no and to me APM first away Chelsea strikers and this time around so in our second half no idea to me I recorded 198 goals and so our second half one and no I come and also every however now unim says so far yellow cards no say referee ono edi akokosa the extra players no to me I recorded 744 we Chelsea Osha players on discipline level and so the Ghana Premier League in and to me Enquiries so far red card and also APM no 27 so and a penalty awarded say at preko referee edge pepere edi ato edema team no to me I recorded 53 penalties so and no come and also every however now unim said this time around Ghana strikers and say players no to me share penalty after 53 penalties in 24 to me award and 43 to me abo ade share so and a mess no to me a miss 10 this sound common on and so to me to just so far on goal say player one to me share the Ghana Premier League no 12 goals and a players no to me asho this sound common on and so to me to try na come no and so to me now only say match week 24 no ukopiem and our disa production and games over the weekend no game Friday and club your friend 11 wonders airborne and so area club friend Nations FC shall say game no and bet me to try was Swedro and game at the production over the weekend bet me a saso and a Sunday game and also to me to try our Papa Jara Sports Stadium no Kumasi Asante Koroko coming club friend Vision FC sa game no and also bet me to try under at the production this sound common on and so to me to try now away from that no Yantis me former Kumasi Asante Koroko head coach Yefan Abdul Karim Zito unim say over the weekend we announced Monday no and a report ebe told us opinion no and so Abu Eremu ewa Ashanti Gold 04 club na also kwakwa nyama and so etumi atoto nyama de bensaka so opinion no also etumi attach down ewa Boasi Linkley Sports Stadium meno so opinion no and so any club Yefan Ashanti Gold anase we no Ashanti Gold 04 club no and so eguso training etumi toja yedi sound common and so etumi toja na unim say penia ye friend Abdul Karim Zito ena yene no twetwen komo ena ye bisa say so eba ne say krono no Kumasi Asante Koroko team no wono so etumi eja to wona de men say kan so peni no enso edi tuja say bra wono eja Kumasi Asante Koroko bombo kono eto wona yade a clubs bia omo ebi efi India clubs bi to say Accra Great Olympics so era Young Apostles Club no we mo clubs after so penia ye friend Abdul Karim Zito wono eja Kumasi Asante Koroko ejuma no etumi approaching na me no ka say the reason wono so etumi etusi Ashanti go over ne so no openina ye friend Abdul Karim Zito mentally no enye sound so no betumi I travel from Kumasi yedi sound komono and so to me to na away from that no unim say this week here and I also bet to me to try and calf one lances a coaching course and also to me to try unim say pram and ho and Jumediano and also to me to try na for and Black Stars one more assistant coach a friend John Pinto opinino and so enya konya PH Media and also to me to try when calf lances a coaching course and also to me to try after Jumediano and also to me ban when you pin opinion your friend John Pinto Black Stars or more assistant manager no ebisan says so eban san chrono no or then who share sa Jumedia and also to me to the intense John Pinto one also editor yenim is for a coach to joke there and yeah we are on our first model and we are doing 4 models so this first one is very intense and I believe when you guys came this morning you saw what is going on and then we have specialists who came all the way from Holland to assist us to give us details that will help we as coaches going forward. So yeah, I'm glad that the time is here. Yes, and Black Stars more assistant coach openina your friend John Pitt on wire one also to me who share calf or more lances a coaching course and also to me to dra pram yet is sound common and so to me to run away from that no Yantis me Ghana player your friend we no Jonathan Sowa now unim say branch no esa kan Tanzania club your friend Samba na unim say branch no for the past 1 month and their branch no one also to me esa kan club
Sikapa nidin edi samba na de mensa kan se ukopie mu enso e samba mo head coach Jeffen Steven Bakantia mensa kan se branch Jeffen Jonathan Sowa due to a discipline level nti penifo enso etumi abande no edi fi club and also samba de mensa kan se adia allegedly man for anase penifo edi tuja sa branch no wono etumi eji bribe e won former clubs eno Singida Black Stars so na clubs eno omusi akan e Tanzania Premier League no enam so my head coach no wono so etumi abande opinina Jeffen Jonathan Sowa yedi san komo no enso etumi etuja no ena nsem no ebeto Jonathan Sowa o se wetumi eja nsem no ede man lawyer womo eguso ehwe sansema eno so efi ho eba yedi san komo no enso etumi etuja na unim say the Black Queens of Ghana womo eguso mo eya hoboa akohia women AFCON eno so betumi atodwa e Morocco no na eno enam so ema mpinifo etumi organize tournament e Japan meno kasewe no Pink Ladies Cup no enso etumi etotwa e Japan na unim say Black Queens players no wo hwe ebra womo touch down enso e campa eno e juwe na utumi sa homfama emanwa no etumi PMT join me live on Facebook rom wo be hu dressing na Black Queens players no womo etumi rewe mu ayede sa nkomo no enso etumi etotwa channel say Black Queens womo first game no mo ebo enso tia Hong Kong man saso na second game no womo ebo tia Russia man saso na third game no eno against Tanzania yedi san komo no enso etumi etudwa na unim se head coach no eno opinion fan Kim Last wono so etumi enemy squad wono kwa akobo sa game no pink up no na goalkeeper no eno Cynthia Kulan wono so etonsa defense saso na Baywa yefen Afi Amenyeku wono so enya sa nod na saso na Baywa yefen Rosebar Benedict Simon Comfort Yeboa Josephine Bonsu saso na Baywa yefen Portia Boache Alexandra Emefate saso na Susanna Amadua Dina Amwako saso na Grace Asantua Jennifer Kujo Nancy Amwa saso na Baywa yefen Evelyn Bedu Chantel Boy saso na Helen saso na Baywa yefen Princess Mafu wenmo Maywa head coach Kim Last wono so etumi etonsa reform Gima and also etumi etoja Pink Ladies Cup and also etumi etoja Japan yede san komono and so etumi etoja na unim say national under 17 bremano almost eguso mo ahboa ahead of omo AFCON and also betumi atoja na due yamubo game and so editia boboko ani tin golden kick rebra na sa game no eba ne na ya golden kicks for no omo etumi ahye Ghana under 17 memano kamienu a omo so etumi etimu ba kwa yede san komono and so etumi etudwa na de mensa kan se okopie mu 11 wonders a unim say sa team we no kamia say mpinifo enema mo toto akom no eno entumi enkoye me no ka say so far games and ranch no omo so etumi abo the Ghana Premier League nyandia for the past 3 months no musika sem no eno so etumi ekwe de mensa ka say game 11 wonders omo ebo etia club ye fe Nations FC no players no omo hwe some betumi abo kote sa game eno so every ho eba ye de san komo no enso etumi etuja na me last story ye de sini etwe ho akwamono no opinina ye fen Daniel Laye ono Ghana referee wono Ghana nim enso wiase afenande mensa kan sa branch no ono ebobre mu ni Amamata school wono Daniel Laye ekwenti de mensa kan sa okopie mu enso school no Accra Academy impinifo etumi abo referee ye fen Daniel Laye abaso juma wanso wono so etumi edi ema man konkron kana in terms of referee no omo etumi abo Daniel Laye abaso ye de san komo no enso etumi etujanti on this note yemfa efisem no ensienda ho ye ba na yatiesi mu UEFA Champions League games enso etumi onti etwa ho ye ba na yakọ amononi. Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip with that super break. Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip with that super break. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. Hello, my name is Emilia Probe. You're listening to DL Power Sports. DL Power Sports. DL Power Sports.
Right, yeah, come on and pass on Yanko and Sama, and also if you are able, when him say UEFA Champions League knockout stages, no, and also to me to the Enra Gima, and also to me to Josh and Sad, let's go Madrid, or more to me Eshe for Emma Club Brugga, or more at Caramba Comino, Eka said that Atletico Madrid, after say more Ewini sa second lega, and also to me to Jano, or more to me advance to the next stage, yeah, this sound common, and so to me to Jana shockingly International Milan, or more etna for Emma Club, your friend Bodo claimed. Ebomo economians and I say miensa omo etumi etimu bakwa no mienu a omo so etumi etimu timi no eka say the Bodo claimed no omo etumi a qualifier eno ensema no so every ho para ne games a eno so etumi to ja chance Paris Saint-Germain omo etina fi ewo Parc des Princes no mo atunsa e da frame Monaco chance first leg no eno 3-2 a eno ekoma Paris Saint-Germain a ye de san komo no enso etumi to ja chance game a eno to twa ewo Allianz Arena ewo Turin no ya club Juventus omo etonsa e da frɛ Galatasaray na sa game no first leg ya dia Galatasaray omo ehye club Juventus e kano enuma omo so etumi etimu mienu a ye de san komo no enso etumi eto na big game no eno to twa e wa Estadio Bernabeu eno game a Real Madrid after say omo ekofa sa 1-0 win no omo etina fi e wa Bernabeu no matonsa enso e da frɛ Benfica ye de san komo no enso etumi eto na unim se eno game to twa bra na Bodo Glimt for no omo etumi ehye Inter Milan de mensa kan se satima ye friend Bodo Glimt this season omo etumi ehye Manchester City e kan miensa omo etumi etimu ba ko saso na club ye friend Atletico Madrid no ya dia club e friend Bodo Glimt omo etumi ehye mo e kan mienu a omo so etumi etimu mienu eno enre ya dia club no omo etumi International Milan enso e de fi UEFA omo Champions League ma ye de san komo no enso etumi etuja na ope one country omo face a football crisis pandia neno Italy man ya mensa can say unim say World Cup and also etumi toja US of A na ya dia Italy man automatically omo anya dia omo etumi qualify ko piemu and so World Cup na saso na enno agema and also etumi toja Bodo Glimt forum omo ebehye International Milan eno enam so ema Italian league and say Italian teams no omo etumi form ho mena ewo ho a ya di san komo no and so etumi to officially de mensa can say Brantia ye friend Kylian Mbappe Lotin and game married for no omo airport area Benfica na Brantia no ono so entumi ensi kan e was a big game and also etumi to dam sa Brantia ye friend Kylian Mbappe no ono so etumi enya calf injury Brantia no omo etumi ewini out of the game and enwure no and also etumi to twa ye san komo no and so etumi to ja oka last game and also etumi to ja Brantia ye friend Gianluca Cristiani no penino and so kan sembi Brantia ye friend Vinicius Junior de mensa kan say UEFA penny for no omo etna asem so negema married for no omo airport area Benfica Brantia na ye friend Gianluca Cristiani boy no ono so entumi ensi akan ye de san komo no enso etumi to dana ne Madrid game and also etumi to dana onim say dia married for no omo etumi organize dia eno ayeti for tonight nen omo edi room say no race for ye racism married for no omo etumi edi che ye wiase afena ye de san komo no enso etumi to dana Madrid game no eno esha se na unhu tifo yetumi acho no say no to racism eno enkoma eno so every ho eba ye de san komo no enso etumi to dana onim say nya Brantia ye friend Kylian Mbappe Lotin kwana game ane omo ebono no entumi ensi akansan sa Brantia ye friend Jude Bellingham no so entumi ensi akansan so na Brantia ye friend Rodrigo Guez no ono so entumi ensi akan ye de san komo no enso etumi to dwa oye Barcelona fan antie we san say Barcelona president and say we enso director of sports friend Deco na de mensa kansa Brantia na ye friend Marcus Rashford no de Barca for no omo kansa Brantia no omo betumi assign permanent ameno say their Brantia no enya tia ono so betumi returning back to Manchester United ye de san komo no enso etumi to dwa unim say this season ohwe games and also to twa Europa players omo etumi share goals to do this season enso Europe dia share no sa Brantia ye friend Harry Edward Kane ono etumi share 43 goals Arsenal Brantia ye friend Kylian Mbappe Lotin ono so etumi share 38 goals Arsenal Brantia na ye friend Brant Ellen Haaland ono so etumi share 29 goals ye de san komo no enso etumi to the way golden boot award Brantia no ehwe no so etumi afa ye de san komo no enso etumi to the na medicine won ukopie mu United dia unim say the last 20 games and opinion
ye fen Ruben Amorim Man United for no omo etumi ekipi 2 clean sheet ane openina ye fen Michael Carrick enso etumi ebefa United bobo konenno ya omo ebo game ekipi clean sheet ameno ekase 3 games on a row no enya dia team bia enso e de ball enya dia to Manchester United atinema ye de san komo no enso etumi to officially Ukopiemu UEFA Champions League dia round of 16 dia English teams omo qualify no 6 channel say Arsenal already omo etumi qualify Man City qualify Liverpool omo qualify Chelsea qualify Arsenal Tottenham na afese enwe ya dia Newcastle bobo kono omo so etumi qualify ya this an komo no enso etumi to under 20 players Europe omo ewo goals do this season Chanel Lamine Yamal ono etumi ashe 27 Victor Roque enso etumi ashe 25 Arsenal Brantia Yefere Ryan ashe 24 Desire Doué enso etumi ashe 23 Arsenal Brantia Yefere William Estivao bueno esa kan edema Chelsea the Blues ono so etumi ashe 19 ho ya dis an komo enso etumi to Chanel said the last time Norwegian club enso etumi qualify UEFA mo Champions League no enso 38 years ago and Bodo Glimt almost etumi qualify ko PM UEFA omo round of 16 and yedi san komo no enso etumi to the offensive ka dos ne mo no emre enso etumi ayebe na sekese enkoma Mr. Kwame Efum head of sports Arsenal Brantia yefen Bismarck Eduse Mano FN Man Bise Odi Sika Abrantia Chelsea and afeso opo Rama Mitino Eric Kenneth Arthur with me from Ken Official. And I say Kofi Ken Official on all social media handles. You know, Kofi Ken Official. Bra Kwame. And I say, Wofa. Senior. Someone Kadoso. Yes. Now, Wofa Krama and Son person with the man. Why we be there? Oh, Ebia me ma we be there, but na me say be a crime na. Once na me dey say. Wan kasa won share that say. Me koto crime. Yes. Betumi abase why we be paying. Yes. Once na me be wo ho a ukoto a. Yanka nche say nam we a onhere on sheda ehu but wa wo hwehwe wo ho a wa wi nam bi a betumi hu se ne mo di wa hu sheda ehu nam kro yes ma we bisada ye nuanom se bia abochifu on say ya no mo wo meet bi wo ho a different from meet ye den e say otumi hu ase nam we di adamu soro nkokora sabe na wo na te say oh na ye kama say kama no kwa bi dia na ye kama na mo de nti o ba recommend am awofa oh koso bi o de je ni ma say uko pe bi ato ahwe ene mesre mo dog Eaters Association of Ghana Dog Meat Eaters Association of Ghana mesre mo wo fa na mo me so bi hweda me hu se de tie na me ka ma tumi aka ho nsem afi ba de ono wa ka kire me se de tie no se obedi ka ma ko fitela test ahwe na ohu se de tie na wo fa obeti asim na hitman de yekum akokora nsu no onu nso senten gram mo sa no ba ko nso ne da no kraji munya brofo die ni bi tenten efu sa no asa na me birthday bi won bonitel na yenko hunya bonitel na yeah hwe we belated birthday enkoma Chaslin Bafo Kofi champion and I say Kofi Taylor so betumi aye na de na ama me na yetumi atie no so de so e dey free ho we Chaslin Bafo 2 years of age we efini mame and afeso ne papa your friend Ken. And so Eddie man say happy birthday and I say happy belated birthday and come akla your friend Chaslin for 2 years of age and aklano and so to me enyane mame and afis na wofo nyina and so ebon paisa aklano to me enyi no be ni papa na niema and so to me enkoye kama na niema to me enti who say Kofi champion na de no gusu bona network no aye no Ghana ha de nsi no enya bona ni kakra sa na ayesa fafranto etwa ne ho se ya so etumi etwa ne ho nti ye hwe na wofa enye ready ye hwe na yetumi ye face ne wasaman no wofa asem man happy birthday why yankopon sha no nya ne kese na oma na woda no bibia nkonkan na onyini me ye pani panada a che Ghana enya ne so emfa so wofa this 6 ye kwasen o ye besan kwasen ye Kuma Cup 2026 ene ya mama so nte ho de so ho atade na hye me no na 2 ho ne ya senya brem yes enti ye mo mpanifu a omode sa initiative no ebebo ade e wasen ye ene ne Port Reverend Kojo Odame openi no ene nya sa asuade hu se mebuna omo e wasen ene ne Port mo hia openi bia e bia talent e wo ho no obetumi a discover nei through ye Kuma Cup na ye boy ne nya player we piemu e national under 20 team that's fine yes enti yembo Richard Kojo Odame abaso e wo niema no so etumi ediba nti wofa
yɛmfɛnsi right me wafa say ye Kenneth Atta na wote ne nkasa ode akokansi mu nsɛm no ɛbɛsom ye na yɛnkenka ma adwenkyɛ ne tew na yɛmu kase buruko mu sei pon na me wafa say ye coach Afrane Diapa ɛna ɔsɛ ɔhwɛ life edi free ɔboa say na wɔkyerɛ mu say aba ne kyerɛ mu man bibia ɛkɔ nkan kama pa nanso wokɔ sectors bebre na aban de kanti Ghana mampani ɔyɛ adane kila ntua o aban na Kofi Parliament de aba na also mutie life edi free agona bobi kuma apa kase ebo no emu oda pa sa no manam sanso na hona bo Franka Mankwa de aba do kire mi say the incoming Akuapem South a year constituency organizer mamo de na mkofo monkrata mo register mo nkwa sala na mkoto aba no wate mate me wafa se hona bo Frank Amankwa sanso na master pana junior Kentampo de aba no say eye ntema betu dwa kire mi say eye global info analytics mpenifo de hwehwem bia ba bonten sam o kire ma was it Ghana can only develop by the MPP. This government has nothing to bring on board. 2028, inshallah, let us vote for Baumia, the best man for the job. Mate, no, didn't Chadiama Honorable David Boache, Bono East Regional Secretary. Still maintain. Mate, Mwafase Master Pana Junior Kentampo, Mate Samson Agyei Nana Jumo, Agyei Nana Jumo, no Diaba, which is a one pass Musa Dankwam, Ediaba to just info analytics. Wamu chire mi se Ghana akuafo ani agye pa se Ghana mampeni atikuku bo no so 1038 cities no chire mu a ene nwa pa no waban ba de a ne sa koku akuafo huna manne nanso mo ka chire Ghana fo koku akuafo ani agye de a na yese motan ba chi so ntete koku akuafo no bo so ma anya de o sanso na me wafa se dunia papa de aba no se good evening ka se bo ne jagwom pa edere pam matena me wafa se Richard Ahwe Oso manyadwo Nhyiraba Kwadwo Sammy B ni Adjoa Agyei Sikapa. In fact, mu ba dwumaden esoma manyi pa twede ya mponyankopon. Onka mo ho no ahye babosem den. Kase bo no enam eye DLFM anes eno eye Great Station na ye DJ Ghanaman enfidie no so yeda mo ase Ghana de hya mo hwe nyina no yeda mu nyina ase na me ye bekọ no Kofi mo fa ase ba ko ewo tema ne den ede Giladin memfa picture ma ho nten ha ho me wa fa ase ne den ede Giladin Mame, Giladin, Mame, or Tema. Na my auntie as a mobim kuha, and to no mame, and with that. In fact, DLFM Monfen Yagrokram, and the Chemun, and my father would edit Giladin. Mame, I what Tema. In fact, Waben pa, and me Michia only me, and ya Busianin and Secasibono, Matun in Nap Muti and Miamin Shramo, and ya Busianin. Na ansa be sore kasebono so no yemfa ensemtitra edi kaseruma kutrebionum yemfa emfanso na kasebono what he say oh my Ghana Ubawura mu ewo finfin mentem gomua east ebeto dwa echire mu am ene ye mobura tumi akoto ahya de hye mbeboro be ye aduana ne ba akoso ahwe no framfram ewo gomua eye Amwanda Junction ye de mu chire mu esomo enumre yi Omampani John Dramani Mahama esu editujwa echemu se eyade a enade eye fidie adwuma amobabeye wo man Ghana mu eye 24-hour economy program no obehwe se duty and tax free no ebetimi akoso yede ani kire mu asantment ho na wote se Ghana mampani barmo oboada John Dramani Mahama Adisu adi hunu ade baye so ade bo na Ghana mebuna nyansa no dwuma na dache wo manya sika de abo mo ho bra ye fa ni say national apprenticeship program no eho ukopie mu asantment mu atwema mponu eho de no ahyase ye de mu kire mu esom kase bonum DC edema eya atwema mponua ekobie anesfo bangalo ewo anwea futu na oswafo abede kire no hwe manga na adusua so yo nimnyamfo Clement Abbas a park edebetu dwa kire mu sem eye eku adi ada wono so eye Institute of Community eye Sustainability ye twende tie kan se CSI ebe kire mu se krama nam eye ade a enye intomo de petition ekwa akoma openipon na do my Ghana so ye hwe apomudin so mo fo hye emfanto so kasa kire mu se nya no krada krama no one na ye president edema we are seeing na wono mo we krama nam ti omo nyintum asante mantam fo kire o madwen sanso na de hye mo wachi fide mantam o mo kire o madwen e wakase bone so Sanso de ani kire mu e won kenkan so eno no wasante mantam bogura mu e wo te se ne offense not beto dwa se wonom e yen kenkan so senior high school no Wamo senior house master ni dindi akwesi opoku etimi achi school mu maya mako basa ena omade denti ni dwumadie no empenifo atwe asensan ensem no pine ka ho animre no ye deba ebesam mo na kasebere musemufo ne ye mace mebere atwi ena semu edema ya ho fedua sanso na me wafa se champion tailor ebo no ho bade de ekopie mu wo Facebook and office yitima kasebo no wenya bi ehwe ye DJ Zigibi Mr Samara kwa Echinchin kasafiri fu ma de sum ya nimre no kenkan ni ayeye mienu ebe sum animre no di ameje so yo wofa
Osia dear your diwan at Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Memra ne ene wata frija. Mene mo fa se ba. Adjoa Agyei Sikapa. Yes, also DJ Afiba, the international DJ. Eba be sumye with awusu nansa na me wo fa se. Adjoa Agyei Sikapa ena so wa na de ni bio. Ochire ma. Enyuma bai ema koma na dofo nyina. Ema mo nyina mo eni tia. Adehye. Anopa be frame kaya susoja enyumro be frame